Ikaze mwe bakunzi ba Rwanda Nziza TV mwese inshuti zacu aho muherereye turabasuhuje. Uyu ni umwanya tugiye kujya tubagezaho amwe mu makuru y'imikino atandukanye ndetse nayo mu myidagaduro, tutibagiwe na bimwe mu byegeranyo tuzajya tugenda tubategurira ndetse n'ubusobanuro bw'amazina atandukanye. Ndagusaba nawe niba aribwo ukitwumva ko wakora subscribe kugira ngo ube umwe mu nshuti zacu hano kuri Rwanda Nziza TV, ndetse dukomeze gusangira byinshi kandi byiza twabateguriye. Tudatinze rero reka duhere mu makuru yacu y'imyidagaduro. Nk'uko mubibona, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashimye ikipe ya Arsenal nyuma yaho imajije gutsinda ikipe ya Tottenham ibitego 3-1. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye ikipe ya Arsenal abereye umufana wayo nyuma yo gutsinda Tottenham Hotspur ibitego 3-1 mu mukino wa shampiyona y'Abongereza. Ni umukino wa gatatu wikurikiranya Arsenal itsinze muri shampiyona y'Abongereza nyuma yo kugira intangiriro zitari nziza, aho yari yabanje gutsindwa imikino 3 ibanza ya shampiyona yo mu Bwongereza, ariko kuri ubu bisa nkaho ibintu biri kugaragara ko iri mu murongo mwiza nyuma y'intsinzi yakuye kuri Tottenham Hotspur. Mu mukino Arsenal yagaragaje urwego rwo hejuru, aho yabonye ibitego 3 ndetse igatanga icyizere ku bafana ko ishobora kuza mu makipe arwanira igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka. Smith Rowe ku munota wa 12 gusa byari bihagije ko afungura amazamu ku ruhande rwa Arsenal, naho Pierre Aubameyang atsinda igitego cya kabiri cyaje gusanganirwa n'igitego cya Sanka ku munota wa 34, ndetse igice cya mbere kirangira Arsenal ariyo iyoboye. Mu gice cya kabiri Arsenal yatangiye kurushwa ariko igoma mu murongo w'umukino, nubwo yaje gutsindwa igitego cy'impozamarira ku munota wa 79 gitsindwa n'uwitwa Son Heung-min, ariko umukino urangira ari ibitego 3-1 cya Tottenham Hotspur. Nyuma y'iyi ntsinzi ya Arsenal, Perezida Kagame yashimiye Arsenal muri rusange, avuga ko ibintu biri kugaruka ku murongo, ayifuriza intsinzi kuri buri mukino, aho yagize ati gushimira aho bikwiye, mwakoze cyane Arsenal, umutoza, abakinnyi ndetse n'abafana, ibintu byose byabaye bizima cyane uyu munsi, amahirwe masa kuri buri mukino. Ku munsi wa mbere wa shampiyona, Perezida Kagame nabwo yari yashimiye umusaruro wa Arsenal nyuma yo gutsindwa na Brentford ibitego 2-0. Gusa kuri ubu uyu mukuru w'igihugu agaragara nk'umuntu uri mu nzira imwe na Arsenal.